Hai magdakna tatkemai September akhat ko kuki militant roi drone chinsuna Imphal West District bangkhonai mai intai me kailuang kautruk kadangban akhani senjam cherang kho bomb attack takai ka mai khautai intai me intu me khat thai kan mai bai me azu re ka biu ka mai khau khamna mai khani renra mai paina ariu ka mai tai minna zagut ka mai tang dola nai Director General of Police Ranjit Singh Roy Swai Shulauna tipai ka mai sei khautai Manipur khawba mai sipai officer gan pungu da kathiang ka mai committee ke siam no kan the mi tuang committee roi inthuk na koki militant roi drone chinsuna attack so ka mai tai inthuk na fujin gut puni the tuna ni sa kane koki militant roi drone chinsuna attack so ka mai tai pang throi guang mai mansai ka za bom no wei tuna Republic TV tuang sip editor Arnab Goswami roi sa ka mai tai Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF roi nu ni mak mai daw kan the Manipur kabam asa khau drone signal jammer to mai thu drone sam guang pigan khau thai khang law puni the tuna Minister Haikham Dingo roi sa kan the Central Forces ka goi Manipur khoroi tat patho kuki me roi ngami thai dai me ta suloi kan diu intai me roi ngami thai kuki me ta suloi kan diu tuna lung pen mak mai daw na dola nai Bisnupur khoreli tai ka mai khau tai Bisnupur apunba akoiba lup tong Women Wing Vice President TH Bimola roi sa kan the imbu na Bimola roi sa ka mai kiu tho Manipur khau suri inkham chu lau khang diuwang mai Central Forces roi tabut thingbut kumna bamla na cho kuki militant roi drone RPG sinsuna public meta suloi bam sini asai nga milung khau ram khatna sini tan pa nga mana bam mi hai tuna sa kani Home sinaba mai Manipur Chief Minister Roy Chaukri huna dungna na politics kana ka khanna bam tho tunani lung hamok mai daw na sa kanai CM Sarbirena Kari Kinamakta Lan Neme Lan Loisani Amadi India government BJP Pairi India Raju Center Raju BJP Pairi Manipur Raju BJP Pairi double engine Hairaga 100 program da Mitsha Magani program da Aikoi Lalasi Loisangani and Haire Maduda Aikoi Maitai Meamju Tangdu Laitana Fazana Lainare Lainari Gai Saraksida Kautukta Aikoi Kunga Paisa Kaisi Tantoba Matungduda Aikoi drone Tadaraga drone da Aikoi bomb Hapaga Aikoi Kautukta Mayumda Aikoi Ishanupima Mayumda Saksaba Sakraga Aikoi Saksabamda Asumaina Laibak Tiba Taudokta Hatkibase Atamnana India government Halan Bani Haibase Mayek Larba Kudamni Maramda Wagi Manipur State Force Power Sinabi Brau State Portal Power Sinabiro Sarbi and the Adum Libiro Banaugi Bani Bishampur District Aduna Aikoi Bishampur District Laiba State Force Sinjiga Ngasi Tiliba Mama Lising Manga Tarukse Asisiga Aikoi Turbungda Sanction Jarage Sanction Jara Kukina Ngame Mama Hat Kizano Amadi Aikoi State Force Hat Kizano Aduga Aikoi Ngame Kuki amator jo halamaga aikoi thawai thadoke amagi sara tandra labuk ta lau pendana lau khoidana lairiba mafam duda kari dawagi nakhoina bom thadari bdo adudi khul halara doi mafam dada akal larin siba apang magi wani lao nari lairadi Bishampur district ta hana tongdaraji maram aduna amuk so anna hairi mase India government ne athuba matamda laikhai ta biu State Force the Power PPO ngasi ba budi State Force the Power PDP se masina takpadi India government na maitai ase tumna chigra jono hat khra jono hai bagi thong ni hai ba se Bishampur akoi ba apun balu bana masi India government da condemn tauri amadi Manipur gi CM da condemn tauri hai bo phama je thamjare Manipur tuang DGP Rajit Singh Roy kadangban khau gwangkam the Public make goi ta ariu lau kane khani public me goi runa kaniu ta kha lau khang khani kal lau khang DGP khausa kan the DGP le public me goi ge nai me lam ase dim duan cham kan the cham ngal lo the